having those I mean Kira and then mother of life. Yeah, from the most and so having I can't harm the most and so having I can't harm the most and I so having Kira and then mother of life. Titi nyami eje, my voice never. Eja bosoro ni asasi, meje ni ayehunu, eni ni intaye. Medofu ha, me say, Oma, erade, Oma ye trash ye muaha. Eti enedie, eye experiences in life. And as ye kese enko efama abwafo wana soma sinyina. Jefas. Medofu, yare ben ena aye no ho kwankro a won pese wo beko. Wo tenetene wani jesu. Wo hurihura. Woni wudi asie, woni wudi akon. Me pacho. Wedra a Jeffas mixture. Jeffas mixture. Pepacho. Pomodia for when it trim, our hepa medicine shop be and as a pharmacy shop be mu na kwajo die. One kasa udi dance say ne Ghana yedin. Ghana yeshi. Bravo, wo ho dodo kra na wo yem hyew. Eno nti wo ne abusua ni nyina. Won ka mome na mkwaje mu die. Jeffas mixture. Obema wa ye mre won pam obey osore ya na otietie wani jesu chese wodu onfa wonye hwe medofo Jeffas P capsules tutu amerika sro aka don hwere ba ko na abekọ kwan so no bomodia na memene bi nunum bi se ne yepe ya oba no so ho nani je no ebesi pi medofo ene ye tufa na otimi kwa sorry na obedura sumdwem na wadi fufuo na bibi akoyi na bibi ahyehyɛ ye die oma ye ntu fine na ye nko Dubai na ye ko Dubai ba ene no eye more levels pamfo so a wo ha de apremafo kyese papa bi ahofefo papa bi eish anodin na yɛda se wɔ Ghana mante yi mu yi ɛyɛ match yi mu yi die na kyerɛ sɛ yɛmfiri mu yi pepa mo kyɛw pepɛ sɛ mekyerɛ mo sɛ yɛ Ghana yɛwɔ ade a oye wohwɛ sɛ nea de yɛsi ma pampami ne de yɛsi me kyɛn me kɔn so sɛ kyɛn a na hwɛ sɛ nea in fact me African way ɛkɔ yie yi a moma yɛnkɔe yɛtu fa Dubai kora African way no kora no ebi nhyɛ da ni hɔ moma yɛntu fa na yɛnkɔ Dubai ɛmmra sesia. This program is proudly sponsored by Fast Herbal Mixture. And supported by. This program is proudly sponsored by Fast Herbal Mixture. And supported by. For me, I'm acquired the mobile experiences in life with Jumedia when you go so O'Shea. Dubai, oh, Dubai. And then Dubai, no, yes, this my baby. My baby. What's yes, you? What's yes, you? Na yes, my bad Dubai, nibi. As the echo. Na me bad Dubai, han, many GE. Na many jenny na no. Fapim na. Efi. Me sweetheart bi a enne me Nayas me be interview no sister no ye raba ne ho fe animunyam wo no ho enam wo no ho sika wo no ho bibia bi ekoye okita akoma pa na me ntare a me ba Dubai meka se me di twa interview no dodo na ade e menua ya me ne ebe ye interview obese mbondi show ya betre time chuku na Dubai ha de oba bedru ha na se menua we ya me ne be ye interview no so we hu ne dia a che so wayera apremafo de sikafo MPs ministers che se wo mu nyina obi aba e yo no so e na wo mu si na bibia bi e wotokuro mu ha e wo Dubai ha bia no ono nko anenim ono nko aso na do be kwako che so wo do time kwako do be kwako che wo no be do be kwako pie so erade mi si bi nya no mpo and as ye kese enko efama aboafo a dane da won esomsen
When I was song asin me betru Dubai, me did interview see experiences see assign Ebremo, our logistic. Papago furniture, Jeffers mixture, Angel beverages, the boy fashion jewelry. Ebusia, min say me, umami chami hoe, koja wafo, and krato, and me ba. Dubai, boza. Hello. Your friend is of Maame na Hayford. Me yen century. Messiah actress. And then you ma who do ye keka. And na me dwuma dinti. Ma po me den ho nyam me papa. Na se bad ma po me den ho dia. And one Chifax mixture. Kunje. Jifax mixture nti. Me tina pabo atenten so. Just say Jifax mama your best mo kasa. Mini abema. Ebema wusu wa ye be mama pa. Senti a meji Jifax mixture tum preko peni say. Edro no hote. Ye di afa abefu nimdie kwanso. Eni fidie won swom. Ena ye ne friendship kroje. Ye nunti ma ye resadie. Enu wane Jifax mixture. Nemo mitie. Enye ma pinfo. Oba o ma kwale no fo. Ana kwala onyenya enfie dumie. FDA ahwehwɛ saa adwadie nkratoɔ yi mu agye atum sɛ yɛ. Jifax mixture. Ready for something refreshing and great tasting for your kids' enjoyment? For your graduation enjoyment? Beach hangout? For all your refreshing moments. For your parties, get-togethers, events, and celebrations, enjoy a chilled bottle of Angel Cola. Radio Grandma, today is your day. Over to you. Thank you. Enjoyment Cola. Enjoyment Cola. Enjoy all your moments and fun time with Angel Cola. This advert is FDA approved. Me mama kwa babiem. Me say mri wo ho. Me nsa akame aka me sweet sister ma de nyina. Wo se na wo se me stress na be ni age. Na che say in fact ene no wo se ni je ni wom etuamu. Mama yemfa. Esembo. Dede ye de kosia me superstar, my sweet sister. Serwaa. 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 Madie. Swallow. I'm so excited. Send me meshiao. Maame, bibi aboko die. Maame show me nim na me na wase wate. Ne nipa oya de a osaye yi. Onyankopon hyaw. Atare ehye me sesie yi. Ewa na otobre me. De me ba Dubai, me de atwa interviews ndodo na ewa na otobre me mpaboa me share ye. Chese me short hair, chese me bibi anya me wonhira wate. Meni asopa. Maame, ehimfa na ofri, ehimfa na ko school. Na o maame na o papa. Moye nuanom dodo se. Me pa cho me maame fi ahomaso na papa fi career. Okay. Me go school wo Cape Coast, SSO Cape Coast. And I'm University of Education Winneba. Okay. And si mi wie ye no, me koye me national service wo Winneba Kumasi campus. That is admission office. Me wie when you see. Me wie me ejuma wa kakra na three. Me nya appointment wo GES Jacobu Education Office. That is Amansia Central. It also me ejuma be 2 to 3 years. Okay. But me come 4 years na me HR oni me issues baby wa woni tia okwa ejuma ma mpanimfo yi ye pa ho kwan ne yenya. So ha me ma GES nso so no
every month be omo validation and sa pay ayeden aba. Nti do baby no onya validation maame o block me wo controller. Na me rere ma no mo saye maame omo ye maame a pay ni ba no sa de emba go koto bank na me pay sayeden efa no. Nti che me ko adwuma almost 1 year na me pay mba na me jaye na me ba akra. Nti me ba akra na be hia me kuna me no ho sesi police ni no. Maame, don't worry. Tuni be ma ukunu na wo Dubai ha. Pacho da be ono wo Ghana police ni wo Ghana. Etu gusu ni no wo gusu worry. Pacho. Wow. Nyame sha. Maame to aso. Nti me call akra no na afi de me ye ni say me so me maame ni me nuamu no mo Switzerland nti no. Omo no mo so mo problem ni so mo di me akọ invest wie omo pa adwuma maame na me gya adwuma me ka bibi omo nti ase nti ase wo gya me life maame. Nti me ba akra so otu me fikuma se ba akra no. Me kofa boxes wo counter. Na me de akwa achima me ton ya be 2 months and be ye container ke si so tu mambo ho na. Wow. Me ye container me sister no was Switzerland me fie ke si wo so tu nti ho na me te. Nti me koye container si mambo. Mambo ho side na me ko mambo na bo me dia ma me se obi ni me. Nti na me koto go ko fanta ade ebegum. Nti na me tonton e ma ne me manta ade ya na me de da ko mo ho na me se no o se me ko makoto go akofa no ma sante o se me tre me hiem na me ba Dubai se me be fa no ma but me ba na me steady ha na me se no o se me wo ha na me ye adwuma kakra ti me steady system na me so me nko ska twitwi dia me be fa no ma akọ me kwa e be free e be problem be brain o se me tsana na me ye adwuma enti na me wa ageman me tu agent fee be me tu agent fee ko be 10 times ni na no madi Jesus. Later on no Ajima ni ye hemfa. Eno so e wo Dubai but ene wo chire kakra. Okay. Nti me tu agent fee almost 10 times nti the toss 11 time na me kunu SN miska no ka chem se me twa we na se me nya adwuma na me mra fee. Na Ghana obi ampamo me. Start 11 times so omuji ska ni die. Nti me fi wo ma na me fi ageman na maba Dubai has say na my best spy Dubai market Sapka market or Sapka market any main market me fan say Ghana and Quebec say two do na sa gogoshi the ba na my best spy wa me pe bibia ye wo ho because me wo Ghana na me call two do because bodon ko me ni no nti na me pese me spy ha market na me hu de metumi so aye no wa ha say because the me nya adwuma anya me meet myself we say employment me metumi aye me adwuma nti me buy the last time me buy na me share Ghana ni boy bi no jina exit Banias exit 1 ho na obi sam say me tomi na am say do tomi na so ye market agent o jina ho o pe bibia to na do wako shop na wakoto na shop ni tu at the end of the month shop ni tu an kana so man commission am so na ye nko me pewi nti me ne no call na me spy nti me could be said this time be share the advert twa videos na me post to ye nti me post ye na afia man for order na wo Ghana nti me jiska na ma tonam de asani o nti da kom kwa na guy ne say na say de wo senior customers ada na wo mba market ni inside ankasa oba begina Banias ho ugina Banias as it one obi pia na obisan so opede na ato ade opese otobi ode no ko shop abenya commissioner na so betua woka nti me start say me yes na afi na customers ba ode me ma girl bi say girl no ye Ghana ni nti me ne start girl no ko yes ko UK say adwuma na wa agent adwuma na market agent adwuma na de ko UK nti me start ye no afi na me nya customers me nya ko ebidu bebi me nya customers na me ko gina market pe customers eni o mo ko market bi nti edu bebi na orders fi Ghana ba wo ha every month bia no wenya kwa me nya nipa be 20 30 obi to me send 1 billion 2 billion fa to we fa brem obi kura to me ka say okay test can ba oni business idea I'm trying to say any fa we na mfa so ni boom say na maja bepim sambe ba me ban fiti ase ende na enye easy mame wow baby a meko bia obi obepa adwuma ma me bia o pese bibi cost once me so me ba me ja ba ma wo fin sa me pese me yesa basa no ma ba prep no eni kwantina ma menya company work no nipa no popa adwuma ma me na me ametwia agent fee no kra no o sa pa me ho kwan nya ho kwan ne ye bibi ansa me so me ba fee say me ba 3 years nyankopon ne me dance me fa me kunu tia me fa bu so da wow tina
It's 3 like years in 3 years. How much that? 3 years. Ono kan kwa oba be visit me be nansen ya mo but no ma me film te so otwen no ye ni wians. Wow, Waba. capra. Nti Dubai do bia was story bia oba bia enye easy. Wow. Bia was story do baby. Baby na me da. That is best space nko mutu me free ho. Omutu me free ho no. Na yes stranded. Me hu de me ye. Ti lady bi na me share no. No ka say o Jimmy. No de me akoni free akọ. Na ni free na ma be 1 month. Maybe ndu 1 month na me nyeska ye de aman me ko na me sugu free na as no so. Wo de tena ho. By PBB nti ndu 1 month no. And then I'm dey start market agent na nti me call market na se minya kakra. Ebia minya 50 dirham anam de abrɛ no minya 20 dirham anam de abrɛ no saa na me tua ewie afi na minya customer 20 dirham ne ya he na 50 dirham ne so ya he 50 dirham na ko Ghana na best space no and you da so to say students for that so no okay and then I me tua 600 dirham that is 2000 our Ghana scheme into 50 dirham ne 1.5 for Ghana scheme and at 20 dirham no so I think say na 60 study so say tinti and kakra and afi na fe na hu say me serious me story am me call market and then me ko bo market wa teche me benya customers I will Dubai ha chese bebia okay call me page minim celebrity wa ba wan be hu me ansa oko celebrity ba bia me ne na koto no ma market celebrity ba bia me ne na koto no ma market and edit ha ne yensa akoyechi me ba ye me ye adwuma wo genius almost getting to 4 years to ba ha ye be me ba ha ye na me ba 3 years in okay me ba 3 years in okay na me ye adwuma wo genius 4 years bicycle cover cram and to be but me ba at least me the cars too coffee my year me sit down kakra sa report from nti me say Dubai no so we serious aye we serious aye baby a obetime bia no so we serious we can make it because me catch me Maame say me Maame ne me Maame e was Switzerland me sister Penny me nua me who self in ego me ba afoforo o su no kasa yesim oyi aha oka story bebree Arab eyi ho but who say me ye bibi ofie no catch me say bibi obetime bia ne wa ni panu nti no ha de ha ye so we serious na wonim de wo pa e na nipa nso so wo say wo de show tim say competition wo wiase nti bibi obe find wo self bia no e wo say wo ye bibi na da chi wo fefo a bisa wantete nti ha de wo ye serious nko a aye Dubai de so we ye serious nko na wodwu wani fom meka say wani da fom nko ade a na wani edin pa e bo homodin a you make it mincha me ho emra sese hello your friend is of Maame na Hayford me yen century Messiah actress and then you ma hodo ye keka ho and na madwumadin ti mapo me den ho hia me papa na se bad mapo me den ho dia eno ane Chifax mixture kunje Chifax mixture nti mitimi gina pabo atenten so just say Chifax mama your best mu akasa mini ebema wo so wa ye be mama fa senti ameji Chifax mixture tum preko pani say edro no ho te ye de afa abefo nimdie kwan so eni fidie won soom e na ye ne friendship kroje ye no nti ma ye resade eno wane Chifax mixture na momitie enye ma penfo oba o ma akwala no fo ana akwala onyenya enfie FDA ahwehwɛ saa adwadie nkratoɔ yi mu agye atum sɛ ye Chifax mixture pa. On my long and stressful days, I long for the refreshing company of my favorite companion. Wow, my favorite. Tomato, onions, tomatoes. Yeah. Hi. Oh, hello. Please, I need to know the drink you were enjoying earlier at the shop. Sure.
Even on Sundays in the markets, nothing is for one. Guess what I brought? A refreshing companion for you and I. My favorite. Angel Drinks. Maame pet. Nyawenichihu. This advert is FDA approved. Atadwe ene ya sedenne pedofo se banu ufie nkonya papa paadi a mitrema furniture papa paadi a eye papa ko furniture pe ene betimi ama nkonya papa edimu na efe na hoodine wo etitiri fo wo Ghana probo ha ne abrochire be pia de eye papa go furniture pe ena ya chi atum Believe baby a ekobia e free. Say you go see ye sales ndendende. Ye womua ekosi next year January. Baby a will be ano. Papa go furniture. E wo ho edemam. Papa go furniture. The challenger. No challenger. Papa go furniture. E konya papa papi. Busuafo me mamo akwa ababiem e de mobile experiences in life dwumedi a wani go so e wo Angel TV ye da nyankopon ase se da ne da oboye ho ban ma ye nkwa ne ahoden na ma ye soso ye sebi na ne ka se ye soso ye ka ho ebi enye ni panyina ena enya ne se to da na wo hwe nkofo stories a utie wo mabrabum experiences a to da wo ho na ye wo se numatu bewu nanso edofo enye easy eto that's what 12 years na mkram be wiase be ye den but moment how be to be story I don't say sister ya na ze brei abrabo no shase ni nye easy but eni nyame ni na di ni ye na wakoma to ye obi mfubi but ina se nkoma aboafo a ona so masenya ento aswe mam Serwaa Maame. Wait, unu komu ware how many years ansana wujo no ne ho Ghana ba Dubai? Me home 2018. Enti mu ware ebreben 2019. 2019. Ma ware ankasa ware pa. Yeah, you feel the but any wedding. But ma ye fie die traditional marriage. Ma ye. Wow. Eti ebra na wuja no ho no maba no. Sen na okan anase o accept ye pese oni ye bossa nkomo no. Koso wa ware oba ware fo a ya beje wa ware afri abusua ho na all of a sudden enka oba de anase emeka se oba wo ware a nka bebi a be ma ne tene ho na yesa wotena at wunya oba ma no ho na wo ma me tena baby enti feeling net sen na sen no so fa na Okay. No. Na me problem kakra me won ho aye. Time a me background mu na me behu na ye de ware but na ono ne ye type a on pese me ye adwuma. Okay. Because oy police ni page mo pe police ma amanfo but anytime be a make bia say wuti fie comment o enye nti no me ba Dubai me ka chere say me kukuma ase. Oi. Nti me bedu ha wie na me ka chere. Tukwan ya ba Dubai abrochire ha no. Wo ka chere ukunu a ware wo say me kukuma ase. Ne say hu nti na utwa ne ntro no. Anka o ma me mma. Oh, okay. Na me bedu ye no so no. Ma support no no ma be brave hu nti otemase. Na onimmi se me no. Bana me ban me page ma me nya bas no. Nti ma support no. Me I think say enye say bia megimi manim kafra. I think say musika me nya no ha. Dodo no akra ekọ no hokora say mia me mu. Wow. Because o ware be ma bi wo ha onhwe wo. Nti ne hu kra tai wa chi ne kra ma no makoso no. E bibie ni se wodija no. Wow. I also woman be support se no woman ku bibie eko. Wow. Physical the obeboa no
enye dinsin huhu de obeboa o de ne mpa ebo betai wachi like obi o lack enti no me hu ne say de ni sunsum time echima me bibia koso me nyesika so enye me nkwa na wo sewidi e wo say me support no enti no nim say na me won me ni abra me ye adwuma de support mo no so move ko na ni enti no otemase wono ne wo ba dabi woni ni ba na mo decide say mo be wo because uti baby no no so ti baby my adwene cross say e bia this year 2020 mo be wo ye be wo enti ubko fie anaso ne be ba ha ono ne be ba ha say me de me kofia me fan say next year mo ho next year mo wow uba since 20 also ba ha 2019 me buy 3 years ni oh that's all about 2023 yeah in 2023 no uba wakofie how many times me call that 3 years in your own quarter ina waja be ma no ho so wantena ho police for so years do do na mfo hene pa na police for do na yese esa eji so mho hene wo ho kra na obeye o say sometimes na ya na o de odi hye wadwum ne say enipa no wo ho kra na wo obeye enti no empire na obebo ama ne say nyankopon embo ne ho ban na ma umbenya obi obeba be dieji like also be ma de o wonchen kra na so ka so be ma asem obeye sometimes so was a financial aspect no money pon because our we asike nim na enye de okay enti no I think sanko background but ma ne ma me afrim so be ye February ya enti no we are obeba betwa be 2 weeks bi na okọ na bia me so early next year January na me so na okọ enti wo ba 3 years na nko fie da no ebusuafo a wo mo koje o mo ne no koje ebeje waware afiri ebusuafo no o mo abemu muda o mo ne nko ho da enkofa problem bia ma da because unja ya ware weja be man hosa me titru me akra me busuafo ka de bia me ma me ka se BBC a mami like shena ma me bona mane because enya sa na ye ware inja be ma hosa but me imagine say next year de me kwa me metina ha bi e bia me ba na me be fa no ma na makoton me tia sesi ma twe no ma me ko like be 20 ni nemu ayema sanka dube ho mo ma ye full man ka bia nka ma twe no ma me se nyame adoma mpudufia edan ba like ayema mpudufia me start aton anti no me betina ha bi e bia me ba me twa 3 days 3 months ana me san ko wow nti ya plan bia se no ma de dana kunto no timase okay but wo ba yen so wanya obi bia on krata obi bia krata no we ya 2 years na ewu okay okay do try so be renew one san wako okay so for now no Dubai ha na adwuma ben ankasa na meka se oye okay adwuma me ye ne se Dubai for Ghana for no omo betu omo tu no ma ton okay omo ba me na me de omo ko shops a omo benya no ma enti so wo de omo ko na omo nya no ma because one say most of times Ghana omo ko omo ta ko China ni tech enti omo ye comparison enti anza na ye sika no was rosen times 3 or Ghana China ye times 2 enti wo no to me pe baby a no ma na fuma na e say quality a o de ne ratio okay me wo enkofo bebra otumi send ni sika 3 billion 4 billion fafa no ma na ship koma me obi so ho ni mu da oba ba ko say me colleagues ne me customers omo ba obi ho otumi ton no ma na wa short okay etumi ma ni sika me so minim ne da wow no de ato okodu Ghana no de ato na send ma de ma wow enti no e ba ne so munya gidie wo mu e na me so de mehu ne say edwadifo no mo nti ho kwa enti nye easy so obedi ne sika me no charge na ma charge o se me tuto no ma ni na me shipli na abrewa sa 1 week na me spend it tuto ye no ma charge we bia 1000 dirham enu na me ni wom ba wo sika na de brem ne de me nye interested okay enti be 3 years na na ma ya edu baby me kwaje dan na me de ye partition ma chiche ma me de han to be ba me gino estate way for no na me so me de renting ye ne sa be 2 years up afi na pressure no do so
and now complain I just what that much no from and I no me go no so far agent adwuma na my sa to date international say we agent say obi market marketing side say bia obi ho no ma o Ghana na oni score de befa odi betwa ticket aba Dubai intino ope bibia na che say wafrew ana obi link wa ma no na che say de ma ope ma o send you sika na wato na wo dey send eno no speed how many days it depend so per sea cargo and you do 1 month 2 weeks okay and air like cargo okay eno me de konne ade a chinya na no ebo no nsonson e bi o mo okay sea cargo no bo from air like sea cargo no omo fan 6 kilos so okay by air cargo no 6 kilos to 23 kilos no omo de we mu si charge no okay afina matter as wow mame eti wenu hu se oba obetina Dubai 3 years ni na one fan call other countries no okay me filming call abem ya try me Switzerland me go university cra for university and farm mame okay ya try me busian for omu na egu Switzerland me mame kwa ono the first time of course my sister we come man 3 months okay the second time omo man no 6 months okay the third time omo man 1 year and the fifth time omo man 5 years I look at when dey we no buy okay nti me free omo na kwa 3 pe my sister penny no a physician assistant to Switzerland your toso no be ma ono so Canada ono so ko school no me ba ha say no omo bu ma bem me ba fofo na me mpese me obi hu se mo Dubai because na me mpese obi be bu ma bem che say wo be ken na wo ma me brewa kra wo so omo be bu abem na me nya de me penwie na me mpese me mo obi but me started say me ye japade kakran na me afi na me feel proud say mo Dubai because at least me so met me de me say esim bu say me buy ma nya bibi wa achieve bibi say we obi we ni gina mfam oh like the way I'm sitting no obi ehu me opemasem obi ehu me opemasem because me ni muti and na won say nipa me hu ne say me twahwe wasesi a omo around me na betam me de me akọ hospitals me busuafo kra involved into no me type bi a obi apemasem obi aso ninwa bi aso ninwa wow abrabo meka se edien na waye a wanu hu pa obeka se rent ni mfida ade amaye a menu me hu o meka se me rent mfida ye me took me ba Dubai foforo no me ben bibi Ghana for bebre o ba Dubai foforo no o ben bibi Ghana for bebre na ni ade wanu hu pa eno e wo area be Dera Dara idea yes some wo ho pa o pese okọ anim tu kwan na pese okọ anim a enye se woni Ghana for ne yakoba tutu ben omo ben omo bebre a obi bia be skata my experience kakra menya no wow my experience kakra menya no etu ba ye no wo de wo hu bo wo asa wo because of wakoma penti na me ti mani mo na wo ti wo nso like na ma bebre ebi ne wo kun ye ana say den ne siye wadaro ma na de wo show wo Angel TV na ono so because ebi na obi show person oba Dubai obi to me kan we chi asempoto what cross na me kra ye me no kra de we minti do me hu bi da but obi to me pam me no aye pe wow kromfo nso a wow kromfo utumi nya obi one no come market ko toto no ma one ne toto no ma come on sister enso obi ka che me say market na me ko no we di bi betutu so enso me compare to China ahaje wow na me say me na ya na di bi empese obi kama ho asem a asem na so twa ho adanse because ebia wo yi wo ho an obekasa wo defend wo ho wow nti wo ye din na asem no ho asem na atwa ho adanse kese it's wanu hu ade ba kwa beka se wa regret wanu hu pa in life se me wo wi asi bia se we o meka se we okay ba Dubai 3 years we okay with me support baby a bisunya baby e se support bia but ade ba kwa wanu hu pa se e bia meka se nka wo tu kwan fe na wo tu kwan aba Dubai fofora na wo tu kwan akokro bia so fofora
Baby a Ghana for what ye for ho dream. And at the more omuhuni say obi wo ba be 6 years 10 years on to me share danye bibia ntino at the moment on be hu say wo ofro no mo twu sign say wo nya pai bofo a sometimes obi bakrom ha enye so for pa but attacks ne doors esa hanso be ye no wa ha physical and spiritual now ha de omo ye ne physical and spiritual say Ghana for no bebere dodo na wo mkita ni bone honhom bone no abaifo dodo na no womu de abaha womu anya dodo na eba womu nya womu nya nto Ghana omo de aba na me hu ni so omo ntumi ntu nti omo de di kokonsa in some like the who be Ghana for answer o bette no so di agro kra obetimi a poison wo odwe no ho a me de bia me ka se me tuwe nka me kunu nim me pa ba na mo jai but this time kwampo de nka me friend nka wo jai me mpo how cause in some ntumi ti bia na e nwa ono akasa kro ho na so ofro bi no ofro no ka bi kire wa na age wo nsam but was there be me yere die etidie na abehwe camera ni ma aka kire ukunu ye friend say or the Vincent Mr. Vincent to ye we oyadan omo ye good adan for hwe camera ni me na me pa cho share na mame ansana dana sekese pa ansana ye be pon asan chia be me na yakopon shaw no ma nkwatentin nim so maame ewu wo ya wo but family o maame na fa rehye no na metimi aka share yakopon shaw say wase afri mu wanka bi anhye wase afri mu yenhwe say yi no obekọ anase eno so still now na untumi nko ebesi wase na ada so ti Dubai na ye business me ntumi nko chere say na ye expect some time no be kwa etwe kakra but adamfo no mo culture no akoye de wo kakra owu ye kwa ndi 2 months kwa na omuso musie no nteba ne sa na me nso ni onse me servita fracha me be suja ntimi involvement na me nim say omo de matwa akwache be 4 months bi na metumi akobot me ntumi akọ ntimi so me necessary support bia their support and say support wow woni wonkuma fo montam etisen wukunu nuanom no me kunu ne nuamo ye mienu pe ketwa ba ket omo ye mienu pe omo ye miensa okay into ono e pani na de odi na chi ne oyoba I think so oye juma o AMA Accra Metropolitan we na de otoso so am sa fe na wo JSS okay wow it's woni o montam e fine o me ne o montam e fine pa wow bibi e koso kama mpachon se woni namfo montam te sen na woni bi kura me de me namfo de uncountable but me who the way me senior ma mengel okay because area sen individual differences esu feel obia yetiti ni frame okay nti se wo kopie baby a or say wo cooperate with obia because once what you won't feel happy when inje nti no the obey ni so be control wakoma okay sometimes we ti bibia na wabo agu na wo bibia obe kasa bebre na wo bibi nso a won kasa and therefore they want to mean you feel abrabo but when who the way be senior my day amen girl okay yade yensem ba ewieye yi wadaroma se obi hwe obi ho no mo a opese owusika da ho opese ode ye business but onima de potia ebia opese oton enti wo waba Dubai he ya wo hu se ahaye me so ye metumi dia support me chrome for Ghana for a eye de hwe me because obi ho no opese no ankasa kra ba Dubai obehwe ne etie no no abehwe de etiem ne ade ma ticket na nya easy upe plane papa afo a enya easy from 15,000 Ghana cedis going Emirates say when you na full cry na 13 point something. Maybe Emirates na me fa ba enya asem ketwa. To obi wo no mo a pese e bia uto niema. E de breno. Ti se me ka cho se to ntare bre mi. Man cheche ntare a me pe but trust me ntare a de bre mi nyina ye ntare a me ni je hu. Pabo a de bre mi nyina ye niema a se me ni je hu. So unique. I mean classy ankasa. Enti sa no so e bi obi show na so pese o fa niema. Ebrena ebia pampers ebia meka se mantare mpaboa jewelry ni nyina no obetimi aye wadaroma
Miss Maya. No one nipa bebra, umbedi holidays. No munye business. Omunye business. Omuni business idea bia. Ewo di omunye no ofie. But so to me ba. Serwaa. Oba omunya ba pe obedi holidays pe. Obeto perfume be mi ense bi na eye ono ankasa be yusu. Na maka che ne se mayemfa krom. Me di ura shop ni na maka che ne se we uton a Son faso abinyani. We faso was so pan. We faso the na wo baby a wotin so na be chre no mu ni nyina se bia we de be bo we faso so we faso no ye boom. Okay. We faso no wo from. Okay, na me de fasi nso a e be take e bia 1.5 months and I say 2 months me de fa by air so e be take e bia 3 days and 1 week ti de nipa no e be ye no obeti ase no na waboa no sis onyankopon wo hu won hira wate won shraw any wadwuma pa I don't know me pewasem so much because obia oye ni papa bia wo wani bia se me a metie me ni kura na makoma me ye fitant me hu se wo ye ni papa se na obi o hwe obia so a sebe wo wani bia so ebe hu se ukita akoma papa onyankopon won shraw says entinsem a ya kan nyina hwe o camera nim e ma me na me pa cho bone tofa na fa ma